F'intervista intiża aktar bħala attakk dirett fuq Robert Abela, Joseph Muscat der komdu tista' tajt il-ħin kollu. Bl-uniku mument meta l-eks mexxej tal-Labor jinkixef mill-body language tiegħu li kien skomdu e kif tissemma l-konsulenza tal-eluf liħa mill-kumpanija marbuta ma' Stewart. A contract you had received from Acuter AG, we'll get to that later. Lejn l-aħħar ta' xahar li għadda Joseph Muscat tal-ewwel darba kien ammetta li jiena ta' xogħol ta' konsulenza ma' din il-kumpanija Svizzera marbuta ma' Stewart Healthcare, il-kumpanija Acuter li minn għandhom daħħal 60,000 euro. Iżda x'inhi eżatt ir-rabta ma' Stewart Healthcare? Meta kien hemm it-trasferiment bejn Vitals u Stewart li eventwalment ħadu it-tliet sptarijiet, kważi 4 miljun euro marru direttament għand il-kumpanija Acuter. Din allura hija l-istess kumpanija li tat konsulenzi lil Muscat, hija dik il-kumpanija li ħadet il-miljuni minn għand Stewart Healthcare. Il-konċessjoni ta' tliet sptarijiet tal-Maltin li nataw lil Vitals kienet waħda mill-akbar tranzazzjonijiet li qatt tagħmel Gvern Malti. Madankollu mistaqsi għaliex ma kienx sar audit fuq kumpanija li ma kellha lanqas farka esperjenza fit-tmexxija tal-isptarijiet, Muscat li dak iż-żmien ta' dil kien il-Prim Ministru tal-pajjiż qal li ma ħassx li kellu jidħol f'audits. Why didn't you audit them? I didn't get involved in what was done with the concession. Palissa l-Maġistrat Gabriella Vella qed tmexxi inkjesta brabta ma' dan id-dil tal-isptarijiet u kien propju minħabba din l-inkjesta li ġiet ordinata it-tfittxija fuq id-dar ta' Joseph Muscat f'Burmarrat. Fl-intervista ma' Lavin Malta, Muscat ta' xifhem li kien kellem il-Maġistrat u ma ġaħatx li kien kellima anke wara li saret it-tfittxija f'daru. Carried out my communications with the magistrate through the proper channels. After the search? Even before the search. Intant, Joseph Muscat, illi jibqa' nfakkar ukoll għal premju tal-aktar politiku korrott tas-sena 2019, għadu jsostni li hu qatt m'għamel xejn ħażin u li postu mhux il-ħabs. Keith Kembry, Brian Tonna, Colcini all spent some time in jail before the court cases against them concluded. Jorgen Fenech has been in jail for a few years. Could you be next? I don't need to. I have no reason to be in jail, definitely. Kristina Majra, għal Net News.